Čačanka Slađana Radovanović svakodnevno se suočava sa barijerama. Kretanje gradskim ulicama otežavaju joj visoki ivičnjaci na rampama za invalide, zbog kojih brine za svoju bezbednost. Treba imati spretnosti da bi savladao sve prepreke, zato što je mnogo rekonstruisanih ivičnjaka koji su ranije bili pristupačni. Nažalost, nije vraćeno u prvobitno stanje. Situacija je još teža zimi, kada su rampe i kretanje u kolicima još nesigurniji. Za Slađanu, koja vodi samostalan život, ostanak u kući nije rešenje. Ona samo svojom hrabrošću ruši barijere. Znači, kad bih gledala sa te strane o nepristupačnosti, objekata, ustanova i ostalo, znači da me to pokoleba, ja ne bi zaista izašla iz kuće. Mnoge osobe sa invaliditetom takve stvari zaista zatvaraju u neku vrstu izolacije, samoizolacije. Čačak je pre 15 godina bio prvi grad bez barijera u Srbiji, ali nažalost tu titulu kratko je nosio. Mi smo upravo juče imali jedan sastanak i prijem kod gradonačelnika gde smo iznali naš problem i gradonačelnik je obećao da će on intervenisati u Gracu kod izvođača radova, da se ti ivičnjaci poprave. Na koji način vidjet će izvođači radova, ali se nadamo da će to da se ispravi, da će grad biti opet pristupačan za osobe sa invaliditetom kao što je i ranije bio. Nažalost, barijere na ulicama nisu jedine arhitektonske prepreke. Osobama sa invaliditetom nisu pristupačne ni mnoge ustanove i institucije od javnog značaja. Većina novoizgrađenih objekata nema rampu za osobe sa invaliditetom. U našem gradu veliki broj zgrada se radi, ali ja možda jedna, i ne verujem da je jedna, da je tehnički pristupačna osoba sa invaliditetom. Ja još jednom apelujem na sve, znači da poštuju zakon. A prema propisima, svaki objekat sa 10 i više stanova mora da ima obezbeđen pristup osobama sa invaliditetom. Svu odgovornost za primjenu projektne dokumentacije snose odgovorni projektant, vršilac tehničke kontrole i investitor solidarno i kontrolu nad sprovođenjem toga vrši nadležni građevinski inspektor. Ali propisi su jedno, a realnost nešto sasvim drugo.